Aduh, si Amet. Kacau deh. Bukan dipanasin begitu. Mandi gigi sakit. Aki-aki lagi dirawat teh. Waduh, sian. Nggak ada yang manasin motor nih. Hah? Puyeng pala gue, aduh. Ngasih aja si Amit tuh, lagi ngerojok pohon mangga tuh. Coba deh. Lu panggilin dah. Panggil nih. Iya deh. Lu aja dulu deh. Ya elah, nih lo lihat nih jempol gue. Aduh. Kegencet pintu kemarin. Lu Bentar, gue panggilin ya. Ya panggilin dah, selamat dah. Met, bagi siapa ya, Met? Ya, Met. Malah takung aja lu. Ayo, jok, Nek. Tahu, Nek. Woi, kalau tapi sian mau pintu. Apa itu? Tahu? Sini. Assalamualaikum. Salam. Ah, Masuk. Kenapa, Be? Aduh, ini kenapa, Be? sakit gigi gue, paling gue meriang nih. Itu tolong dipanasin motornya biar tokcer besok dia gawe gitu. Ini jempol gue begini. Iya, jempol gue kegencet kemarin sama pintu. Deh, lu panasin deh. Lu ambil kuncinya dulu. No kunci. Apa aja? Kasian deh. Jangan rame-rame. Mana kuncinya nih? Be, kuncinya mana, Be? Itu lubang lo buka aja tuh. Ini. Lu colok aja. Aduh, lu nanya lu. Gue sakit gigi. Oh, ini. Nah, sodok itu lubang tuh. Oh, hati-hati. Masih asuransi. Gue sakit, motor gue hancur lu. Pelan-pelan lu. Ini. Lama amat teh si Amet teh. Nggak balik-balik deh. Waduh. Aduh, manasin motor di mana dia? Coba lu lihat deh. Aduh, gue ikut tunjuk ke dulu. Nah, tuh dia tuh. Aduh, si Amet. Kacau nih. Bukan dipanasin begitu.